Football Titi par zaruk samthum parukna ngai thavele donta ila Zlatan Ibrahimovic hian Neymar chungchang ti hian soin achang chuan Neymar hian aphu tok aya na sa in soisel atok thinin ka hria ama hian ke chu ka hlima ani hi footballer le naupangte tan enton tur tha atling bok Neymar ang hi naupang zongjongina ni anchak turania ka fapa upaber ngei poina angai san berani a kheldan mangte hi a enton na sachin le Neymar hian football thil tam tak atitowa ani hi ennom tling khopa turu ani athang na sa a mo phur na po akawa aphur tam hle ati ani Zlatan Ibrahimovic hi chuan Neymar hi an soisel na samama thinin a hria a enton plak ani na lai jok hi ama chuan atlana hle ni po in alangani Ballon d'Or ceremony te po lo dong to Brazilian player ro puijingami kaka hian ti hian asoyani kha match kheltran main Ronaldinho Adriano le keite kha khelmol sira kanding khom thina khatianga kanti thin kha ti hauna mai ni lovin midang te ti thaina kan vauna man ruwa ani kan khing puite khan khatianga kanding homin mu khan andang lam ta thin ani ti an mida amu theya launa an nei thin an ngai tu a heng ho hi engtin nge kan dan theyang o tin anin ngai tu thin ni main alang ti chuan keini khan nuam ti takin kan khele nge thin bok ati ani khati lai Brazil zet khachu pui takan ni Brazil team a superstar enge muzat an omkhom lai ania club pakhat tan phe chuan transfer hun khata leivek theilo khopa man tam rual omkhom an ni hi alang chu an thaboka an thiam boka an ro pui hle bok FIFA World Cup no moi te po an choi ani kha Robert Lewandowski football khovela striker tlo berpol le gol khung tam berpol hian English club azom teu hle thu ti hian soin Manchester United khan Sir Alex Ferguson hun lai khan min lak lu an tuma keima ngei poin o kapo man Manchester United zoma Sir Alex mu ngei ka du ani ma se ka khelna clubin min hral phal lawa an hna ka chamani chuan kaman apung zel don ti an hria sum tam jok nakina an mu thei don ti an hria chu wangin ke point kum ni khat kala nga ya ka ngai ta a khatiang kha ni ma sela Manchester United in min som na kha o kapo man tlatani ma se Manchester United kha ka zom thei talawa heti chung hian ka kheriara Dortmund Bayern le Barca tan ka khel thawa wangin kalom hleya Manchester United ka zom lo awang khan keima a ka kheriara kim lo oma hriat na ka nei pha lem lo achan chu ka chet velna engkim le ka thutluk na te hi keiman ka du anga ka siam ani vek tho wang ani ati Robert Lewandowski hian a kheriara goal zasari chuanga khung towa professional huanga season somni pani na tur mang turin ain bua sai mek boka kumsamthum paruk mi ni in tun thla hian kumsamthum pasari apum to don upave le do ma sela ala thaleya team tan po ala tholok le season man zo tak chia po khan Barcelona tan goal somli pali loi akhung tling ani hi Sir Alex Ferguson waya United tan khan khelta sela eng ang takin ro puyang mo nge tuna a statistic ang hi aphak lovin kan ring Argentina midfielder Rodrigo de Paul hi David Beckham nen an khaikhin le thina an khaikhin na ero khelmol chunga an chet dan lam ni lovin khelmol pon lama anin cheina fason lamte lume dan hairstyle lama te hian ania de Paul hian Beckham angai sanga a entonani tin an soi thin hemi chungchang hi ama ngei hian soin David Beckham hi kangai sang leya chuwang chunania number 7 po ka hak chatni ma se khelmola athil ti te ero ke enjui lem lo anun phung ero ke enton na sa hle Beckham hi chuan athil ti apianga ain rin tok zia atilang thina ati mek lai point ain rin tok zia alang thin ani hi chuan soccer le fason te hi in khai rual takin akeng thei ani hetianga athiam na hi kangai na takzet atia de Paul hian Beckham hi player ani na zona ni lovin anun phung akhosak phunga angai sang hleya ain ton na sa le bok ti achianga mi ten Beckham Antonia an soina thin po adik ti achiang ta thlap de Paul hi player tha ania ma se khelmol pon lam thil te hi aril ruwa alian ve hleya fason lam te hi atui hle ain ton ber David Beckham a hlotling sia ama point chawna ain siam na sat pha hle arin omani
Barcelona le Manchester City tan te pawh khel thin a in khel laia midfielder thiam tak top class zinga rin lu thei Yaya Toure kha kan la thelhom awme ani hian Messi chungchang ti hian asoya ka in khel chunga ka khel pui thaber chu Messi ani tum khat chu Tevez le Evra te khan Cristiano Ronaldo thorim zia an soya ma se Messi hi chu adang dai mituru eltiang ania game achiar thiam le Aguero angdewani engkim hi olsam takin achua mai zel locker room ka omlai te khan Messi khan he player hi kanat McDon nge player dang jok atia khatia minti na chan chu ama kha ka nai em wangani ka ngai tua khongai in ke chu nilove ka ti hial khingpui angpoin alaka katal boina sachin leya ka chungten ka khelan en te khan Messi ka ma chon box si chuan Messi atang khan kamol phona tur engthilma a thlen lo nan ka tong trai top zel Lionel Messi hi khovela a thaberani ati Yaya Toure hi khovela Lionel Messi a thaber ti tu te jingami ania angai sang hlebok Messi a ma chon tum te khan dan tumna ain Messi laka mual pholo na tura vanei na be seina anei lian jok thina chumi tur chuan a tong trai hial thina ni Yaya Toure hian Messi hi dan harsa ativengang aniange German defender Matt Hummels hi Jurgen Kloppan khovel huapa langsar zoka asiam player thatak tak zingami ati theya ani hian kum in April thla chawmalama khan sangni somni pali somni panga season zuwa in khel achol san tur thu soin asoi angein achola tuna hian but khai to te zinga atel ve to ani khatia in khel achol san hun tur asoi chian lai khan Italian club Roma ta na khela ma se aming a cherlen na ber Dortmund in an lo ngai thalia mai lova Dortmund hian Hummels bepop ngalin match khat an tan khelen rem chang siam saka an khelmual signal iduna parka ngei ama thana hun man an duwa Hummels po hian rem tin Borussia Dortmund in one match contract an zia puita a jersey eng ngei mai hain Dortmund in Juventus an ma chon na match ha Dortmund tan a in lanta ani he match hi August ni som khan an khela Hamilton bulatan nge Dortmund ama cherlian tu club nge in moi takin an thla ama tan po du thu sam ani nge yang Matt Hamilton a in khelain Borussia Dortmund atangin Dortmund el puilian Bayern Munich apanani kha ma se Dortmund fans le club lamin kha transfer awang khan an holhen chuang mi lova mangai taka kuang kuain an theito ka thain an thla thlap ani he thil thlenga hian football moina alang chuak chiang hle Spanish Football Federation chuan an hnuaia in elna Spanish dual chung in elna league sang ber La Liga match khel tura an ruam han jingami Villarreal le Barcelona in khel tur chu USA a khel an rem tia Spanish Football Federation hian anti hlotlin ngei theina turin thunei tu sang jok Europe tuam tu UEFA hena an dilanga FIFA hena an dil don boka remti sak an ni chuan USA a La Liga match khat an khel don ani an kheltumna hmun hi Miami a Hard Rock Stadium a ania kumsani somni paru FIFA World Cup khelna tur stadium zingami niin World Cup match sari thleng tur stadium ani USA a stadium thaber pol ani bok Spanish football in elna dang Super Cup ramdanga khel aloni to boka ma se La Liga tak ero ramdanga an la khel ngai lovani Italian football a Super Cup ramdanga khel ani to boka Italy lampo hian Serie A match ramdanga khel du zuin ma an la meka antin zone ero Australia ani thung ma se heting angchi hi olsam taka nei thei ani lova khomol pui tuam tu Confederation le FIFA phalna lak angai ba ka in elna an khelna hmun tur ram Football Association phalna an nei tel angai ani English Premier League club Crystal Palace chuan UEFA ina Europa League khel thei tur an ni laia Conference League khel jok tura an chung thu an rel sakna infiamna khovela court sangber Court of Arbitration for Sport a an khinle na thiam an chang talova chuwangin Crystal Palace an season thara Europa League ni lovin Europa Conference League an khel angai don ta ani Crystal Palace hi season liam ta khan FA Cup an championa English football ina kwata akentela FA Cup champion hian European competition Europa League akeng tela chuwangin FA Cup champion te hi automatic in Europa League khel thei tura in petling te an ni thina chuwangin Crystal Palace po hi
ani na taka chuan Europa League khel tura in petling an ni ma se UEFA hian dan an nei zinga kan soilan thin to ang khan an hnuaia in elna bua sai in elna in anga season khada club pahni neitu thumun te anin lan arem lova Crystal Palace le Lyon te hi neitu thumun nei thin an nia John Textoran heng club pahnia te hian sera nei tambera chuwang chong Crystal Palace hen harsana tokin Lyon zokin Europa League an khelanga Palace zokin Conference League an khelang tiin an chung thu rel ani Lyon big hi tual chung league sangvera tanga Europa League khel tura in petling an nia Crystal Palace chu cup competition kaltlanga in petling an ni awangin Palace zok hi nol an ni Crystal Palace hi khinlet na hun siam sak an ni boka hun an pek ero kum in March ni khat thleng kha ani heti chung hian Crystal Palace hian an khinglet man talova club nei 2 point thlang man lovin John Textoran share ala nei tambera chuwang chuan UEFA hian thutluk na po hi tidang lam lovin an kaltlang pui ta zela ma se Crystal Palace en be seila nei chungin CAS ne na an zual kova ma se thiam an chang talavani tuna tak hi chuang Crystal Palace a hian nei tu ni na share nei tamber hi John Textor ani to lova a hral fel towa ma se heti chung hian CAS hian UEFA ina thutluk na an siam an tidang lam ta chuang lova tran chan an nei te po tar langin Court of Arbitration for Sport hian Crystal Palace hi thiam an chan tir theilo na chan lian tak tak an tar lan zinga Crystal Palace hian khinle theina hun an nei mangtangkai lova hun bitiam an bo pela wangin an thiam lova chu wangin an khinle na po hian thiam chan tir thei an ni lo ni in an tar langa hei baka hian an chung thu rel khinle na hun an nei chungin club nei tu te zinga share nei tamber chu John Textor alania chu wangin khinle na hun an nei last date thlengin club nei tu an lain thlak thei lova hei wang hian Crystal Palace tan thiam chan thei ani lo ti in an tar lang tel boka hei baka hian Crystal Palace zual kauna dang Europa Conference League khel tur Nottingham Forest Europa League khel tura tia an mani Europa League khel tur zok Conference League khel tura an chung thu rel na a fair lo hlea an ngai thu an thlen hi CAS lam hi chuan fair lo ti thei ani lo ti in an chang fi thla thak bok ani chuwangin Crystal Palace tan chuan thiam chan na kong dang akota lova season thara hian Europa League ni lovin Europa Conference League an khel angai don ta ani kumina Ballon d'Or sem ala ni lova ma se adong thei tur thlan big player somthum ming ero chhop chua ani towa kan soilan to kha club rang player thate an ther fura hetianga lang phak player te hi club lamin an lom pui thina an khelna club ten social media lama te post te hian an siam thin ani kumina po chutiang chuan an tile sap sapa ma se Spanish club ro pui Real Madrid eroin an ti ve du thak lo Real Madrid hian ama chuan social media lama te an tar lang ve thina ma se an ti du tori lova a chan chu nikum sang ni somni palia Ballon d'Or sem chung changa an lung oilo wang ani nikum sang ni somni palia Ballon d'Or sema khan mi palama Real Madrid hian an player poimo Vinicius Junior an aphu bera ngain dong ngei tura an da Vinian adong lawani poin lotlin na bi ena an clear ani poin an right back Deni Carvajal an aphu bere an latifau bok ma se Ballon d'Or mi palam an sema adong tu chu Manchester City midfielder Rodri dai ani khawang khan Real Madrid an lom lo leya Rodri nena Ballon d'Or an hlan ma Ballon d'Or sem ma ceremony an ran ma khan thu pu dru aum ngai ni poina langa Real Madrid hian an player zinga Ballon d'Or dong an omdon lo ti an hriat awangin Ballon d'Or sem na po an kalve du talova kaltura in bua sai vek to kha an thul mak ani Real Madrid president Florentino Perez ngei po ain sum zolova ti hian a soi UEFA hian Ballon d'Or voting system hi an du danin an ti dang lamani Ballon d'Or bua sai tu te zot ula enge in kai hruaina chumi atang chuan chiang takin alang UEFA hian an du apiang an du angin an tia France Football League te ka zo du chu UEFA nen in zomna lam aomani chuan Ballon d'Or hi award ran lakin journalist ten an thlan thin ni ngei ro se atiani kha khami tuma an lung oilo na awang khan Real Madrid hian Ballon d'Or hi an ngai hlu lo lui tari ani bera an ni chau hi kum in san hi somni panga a mani player Ballon d'Or dong thei nominia telte chungchang tar lang mi lo om chun an ni Real Madrid hian tuna an ru ang hi an purei theyangem ti ero ngai tua thiam a har ri hle
Morocco right back Thazet Achraf Hakimi hian ti hian soin kaswang tua thin zinga masa chu professional footballer ni ania Ballon d'Or hi chu ka ngai tu angai lo ma se tu na chuan Ballon d'Or hi ka phu hle in ka hria season du ambi ka manga quarter final semi final le final match te goal khung vek player hi antam lo te asin defender ang phei chuan hetiang hi ti a har chale zual mi te hian striker emo midfielder emo min ti po ani mai theye ma se chu ani lova klar nung player pali zinga khel defending lam ngai tu tur zinga mi kani season manzo ta ka statistic te kha defender pa ngai thil ti ang mai ani lova khatiang kha defender in ati ani chuan striker aipua Ballon d'Or choi moina don phu zo ka nga yang atia Hakimi hian season liamta sangni somni pali somni panga season kha ahmang thalea right back ni chungin goal som pathuma khunga assist som pasari anei tela goal contribution som thum anei tling clean sheet ringot po tum somni paruk loi anei ani France sa tual chungin alna zong in alna pathum an khela PSG a champion pui veka Champions League an club chanchina avoi khanan a champion pui boka PSG aya lotling anom lo chuta chuan Hakimi hi PSG player poimo berte zinga mi anrin rol zinga mi tholok berpol ani hen Ballon d'Or don phu lea ain ngaya beisei po anei sang lea ain beisei ang hian Ballon d'Or hi dong takang mo Portuguese superstar Cristiano Ronaldo poin nupui anei naita a kopui fa te hial anei pui to Georgina Rodriguez nen in hualin in nei turin anin bua sai tarup mai Ronaldo hian Rodriguez in nupuya nei adua Rodriguez point lo pomin zungbun mangin ankar thu tha hi annem ngeta an in zomna thuk lampan zel turin an tinget ani anni pani hi kumsang hi som paruk khan anin tonga khati lai khan Rodriguez hi Gucci dora la thokin Ronaldo hi Real Madrid player ani thunga Rodriguez hi thona dora an kaltumin amit du zong tak athin lung kongka hong theitu ni ta hial Rodriguez nen hian Ronaldo hi anin tongta ani anin hualna zungbun phau langin Instagram lama Georgina Rodriguez hian ole kadue tuna le dam chungin ti na jiak tela Ronaldo nen hian anin hualta ani ti thu aron piang ngal ta bok Ronaldo le Georgina te hian fa pathuman nei towa kumsani som pasaria piang le sangni somni pahnia piang tenin sangni somni pahnia piang phira an fa pa jok an chana apian lema aboralani kha chuwangin Ronaldo le Georgina te hian fa pathum an nei towa ma se pakhat aboralani Ronaldo big hian fa masa aneya hengte po hi akopui Georgina hian tlin takin ain kolpui vek ani tuntuma thil thenga wang hian Ronaldo te hi anin nei ngei melta a ma se engtika nge ti ero ala chiang chuang lova khothlang hawa khuchuan in hual nu po a in then le soitur anom nuala milara phechon anasa zual ma se Ronaldo te hi chu an nget ve e maya an cheng ho rei to boka an kar ti nget zual tur fa pakhat mai ni lo an nei to bok nen an nun phung en te hian anin then ai chuan anin nei arin om jok dai ome chu wangin tuntuma Ronaldo an nupuyatana Georgina Rodriguez asomna alotlin mek na hi alotlin na bi kim turin in nei thutiamin anchun zom ngei arin omani transfer lam hoi soikai ta ila English Premier League club Everton chuan Manchester City atangin Jack Grealish lonin an ho thei mela season thar tluan atan in ho turin City nen anin rem kumsamni pakomi hian City ya kumsani somni pasari thlengdai contract anei meka ma se player poimo ani phak to lo awangin atan chua afin thlaka a khel tam theina turlam apan lo chuan atan tlang niam bak ma bak awm don lawani City hian Grealish si kumsani somni pakhat ni puilai khan pan maktadoi zain Aston Villa atangin an leya khel that chang nei thin ma sela beise angtak ero chuan City a hian apar chuak lo ti thei ani Everton hian lona an ho zuwa an le nge duani chuan pan maktadoi somnga in an lei thei dona ma se an du le du lawa Everton hian thutlukna an siam thar le ang an lei nget nge yang tia thu da lovin an du chuan tin thu an da tel don ani PSG in Bournemouth atangin Ukrainian defender Ilya Zabarny an laluta a amana euro magdade samruk paruk an seng ni in Romano anatar langa transfer fee hi pound poisa chuan pound magdade somnga pasari vel ani
kumsom ni pahnih mi mana hian atira euro maktadoi somruk pathum anin pe anga add-on skaltlangin euro maktadoi thum anin pe le don bok PSG hian kumnga dai contract an zia puya chuwangin Zabarni hi kumsani somthum jun thla thleng PSG a hian acham thei don ta ani English club Bournemouth hian tu ni puilain an player poimo tak tak an chana an center back rin rol pahnih Dean Heisen le Zabarni an chel zo lova Dean Heisen hi Real Madrid in Paul Maktadoi somngai nan leya Zabarni hi PSG in Paul Maktadoi somnga pasari nan leya Milos Kerkez an left back rin rol thin po Paul Maktadoi somli in Liverpool hena an hral bok Zabarni hi kumsani somni pathuma Dynamo ki fatranga Paul Maktadoi somni palia an leya niya transfer fee atanga chu chuan PSG a an hlalna atangin Paul Maktadoi somthum pathum lai an le phak Dean Heisen kha kumsani somni pali ni kummaya Juventus atanga Paul Maktadoi som pahnih point paruk senga an lei ania Reala an hral khan Paul Maktadoi somthum pasari point pali lai an lep ani Milos Kerkez kha Paul Maktadoi som panga point panga senga AZ Alkmaar atanga an laklu ani boka Liverpool hena an hral khan Paul Maktadoi somni pali point panga an lep chuwangin Bournemouth hin kumsani somni pathum le sangni somni palia player an laklu te an hral le na heng player pathum atang ringot hian Paul Maktadoi somkwa pali point pakwa loi an lep ani Euro poisa phei chuan Euro Maktadoi za som lai atling English Premier League club Tottenham chuan Manchester City atangin Brazilian forward Savinho laklu an tum meka Savinho hi kumsomni pakhat mi chau alania City a hian bese angtakin che thalo ma sela City hian hral an nei lem lova ma se Paul Maktadoi somnga chin chunglama dortu anom chuan bengkhon anin pe ni in tarlan ani Tottenham boss Thomas Frankan tlarmalam thuam chak adua an team captain Son Heung-min achuak boxia chuwangin Mohamed Kudus lalu tu Tottenham hian tlarmalam buk tirit zual turin Savinho hi an bese tamek ani Tottenham hian Morgan Gibbs White po lakdu an duwa ma se an lalu thei lova chuwangin transfer kongka honlai hian tlarmalam player rin tlak tur laklu ngei tumin ma an la chunjom ta zel Saudi Arabian club Al Nassr chuan Bayern Munich atangin France forward Kingsley Coman an lalu don ti achiang ta a Al Nassr hian Joe Felix le Inigo Martinez te an laklu hnuin Euro Maktadoi somthum velin Coman hi an leidona kumthum dai contract an zia puidon Kingsley Coman hian medical test apal tlang ani chuan ziakin contract an da ang Newcastle striker Alexander Isak hian Liverpool zom aduna akong bumbo hle ma sela adu hi la son lovin Liverpool hi zom ngei adua tuni pui chungai hian Newcastle chuasana Liverpool zom ngei adu ani hemi chungchanga hian Alexander Isak hian Newcastle club how tu te na Newcastle ta na inlan atum to lo bur thu a hria tira season masa a match somli pahni atanga goal somni pasari khungtu manatan hian Newcastle hian sumtam tak an phuta Liverpool in Paul Maktadoi za chuang dai the chuak ma sela Newcastle in an nol saka chumi hnuwa tun haya thulenga Newcastle hian Isak hi tuni puila hian an chuatir don lova a chuana tur kong an dang vek don ni in thulenga oma hetiang kara hian thuthar bera Alexander Isak hian Newcastle club how tu te hena Newcastle korha a inlan atum to lo thu hrilin Newcastle hian an chel zuani po in team tan inlan atum to lovani tuni puila ngai hian Liverpool zoma duwa a chua ngai theina turin le adu apuitlin ngai theina turin club how tu te laka chua angia chun zom ta zel BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chun zom ta ila heta hian Fabrizio Romano antar langin Manchester City chuan Real Madrid atangin Brazilian forward kumsomni palimi Rodrigo laklu andua Rodrigo hi Real Madrid hian Paul Maktadoi somriat pasari Borvelin an hral phal mai abei oma Rodrigo hi chuan Real Madrid chuasan tu na anei lem lova Real Madrid a hian Alonso hnuaia ain bese angin tu saklo tok lo ma sela chona ma chhona mun poimo changai tura in beina ma chhon atum thu te po alo sei to ani ma se sumtam tak the chuak ngamanam chuan Real Madrid hian hral an phal mai arin oma hei wang hian City point base na sang tak an nei ani Athletic in tar langin Nottingham Forest chuan Manchester City atangin kumsomni pahnih mi English midfielder James McAtee an lalu dona inrem na an nei hnai to Talksport in tar langin Chelsea le RB Leipzig te chuan France forward kumsomni pasari mi Christopher Nkunku chungchang le
Netherlands midfielder kumsom ni pahni mi Xavi Simons chungchanga inremna nei tumin malaman pan zela club pahni te hi anin dor chunzom zel Chelsea player Nkunku hi RB Leipzig in laklu andua Chelsea hian Leipzig midfielder Xavi Simons hi laklu andu ve thung ani Sky Sports in tarlangin Monaco chuan Newcastle atangin kumsom thum palimi English defender Kieran Trippier laklu antum Guardian in tarlangin West Ham chuan Southampton atangin kumsom ni pakhat mi Portugal under-21 midfielder Matheus Fernandes laklu andua Paul Magdalene somthum Borvel Saint-Sien an chiar ni in tarlan alo om towa West Ham hian laklu ngei tumin tran an kho zui ani iNews in tarlangin Inter Milan Roma Juventus le Napoli te chuan AC Milan ina laklu antum mek Rasmus Højlund hi an chu velea Manchester United tana khelmek Danish striker kumsom ni pahni mi hi Paul Magdalene somthum atanga somli inkar vela laklu theitura ngai ania Italian club lian tak te hian anin chu chunzom zel don ni point alangta ani Spanish sanchin buten tarlangin Chelsea chuan Liverpool atangin French defender center back kumsom ni parungmi Ibrahima Konate laklu antuma Paul Magdalene somli pathum an the chuak huam Konate hian Liverpool a season khat dai chau contract anei toa thuleng then khata phei chuan Real Madrid in a contract zo nuwa free transfer a laklu andua an the mek ti te po tarlana oma hetiang kara hian Liverpool hian Konate hi contract an la zia thar pui thei lova contract ajek thar du lawani chuan tu ni puila hian sal mai andu te po arin oma hei hi rem changa lak tumin Chelsea hian Paul Magdalene somli pathum the chho in huamin laklu antum ti Spanish sanchin buten antar langta ani Sky Sports in tarlangin Everton chuan Leicester City atangin kumsom ni pakhat mi Ghanaian forward Abdul Fattah laklu andua ma se an hlo chama wangin Southampton atangin kumsom pokomi English forward thangduang Tyler Dibling laklu tumin nasazokin tran an kho chunzom ani Talksport in tarlangin Dominic Calvert-Lewin a agent chuan Dominic Calvert-Lewin tan club thar azong meka kumsom ni pariat mi hi Manchester United Newcastle Leeds United tenen po soizom anni Code offside in tarlangin Chelsea chuan Bayer Leverkusen atangin Ecuador defender kumsom ni pathum mi Piero hin kapi laklu andua rohman siamin an umzui meka kumsom ni pahni mi English center back Levi Colwill ain liam reidona wangin center back thar laklu turzongin Chelsea hian ma an lamek ani Football Insider in tarlangin German midfielder kumsom thum palimi Manchester City tana khelmek Gundogan chuan khodang hoitum lovin City a hian cham chunzom zel atum London Marveng Club langsar Tottenham chuan an then om Arsenal ina laklu antum mek Crystal Palace playmaker Eze laklu antum vele ta a Eze baka hian Savinho Manchester City atangin laklu antum boka Tottenham hian tlar hmalam ti cha antum le an chang theyangem ti ero a hriat lova Tottenham hian sum engemaw zat the chu anin huam ni in tarlan ani Italian goalkeeper PSG tana khelmek Gianluigi Donnarumma hi achuak ngei tura ngai ania ani hian PSG a kum khat dai chau contract anei towa hetiang kara hian contract thar chungchanga PSG nen anin rem thei si lova PSG hian goalkeeper thar te po an la lut der towa chuwangin Donnarumma hian khodang hoin season thara club dang kora ha ngei arin oma PSG hian a thlona free transfer a chan ai chuan tu ni puilai hian manneya hral hi an thlang zong ni te po in tarlan a omani ani hi Manchester United le club lian dang engemaw zat nen soizom an ni meka khoilam nge a hoidon engthutluk na nge a siam don ti hi tun thleng hian ala chiang lo thung ani kan topic to beratan zanin in khel tur te hi soita ila endu te kan omtakin zanina hian friendly match entura omle dona dar college an ve hian Grasshopper le Bayern Munich anin machonanga Darsom le chan ve a Swarovski tiro le Real Madrid anin machonanga zanlai pel Darsom pani le chan ve hian Monza le Inter Milan anin machon don bok ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se